Ayi nanga vele mina guys ngiyavuka sekuseni lapha ngidathi ngigqoka amagumgedlela wami ngishaya hiking fast. Phela it's very important ukuthi when you are at the Bundus unanda uhamba lapha ehlathini uphefumula umoya fresh. When you are surrounded by grass, trees and flowers, you stand a chance of living longer. That's why abogogo bethu nabomkhulu bebaphila isikhathi eside. Fast bese sengiqedile ukubeka amancapsi lapha ngidazini athi ngivala umnyango siqinise. Phela lana mangayenza iphutha lokuthi uhamba ungavalanga umnyango uzathi uyabuya uthola ifeni ihleze embedeni. Yes, asinto yothuka yona uyocabanga ukuthi bayakuloya kanti idololo next vele lana semaplazini izilwane zaziphithizela. Yazi musithina abantu abamnyama ukuthi sikuthanda kangakanani ukuloyisa. Yes, sake kuvela imfene lokishini ubona ukuthi yogijinyiswa kangakanani. Ube nebhadi ke uthola ukuthi ugogo wakho umnyama nemfishane uhamba ngedondolo. Yes, sizwa ngamaruma sekuthiwa phela lemfene ngathi akabothandeka bafowethu. Hey, niswile mara. Yabona makubelungu shemba simosha ba make sure ukuthi into emnyama kumele sizonde mabaqeda lapho babuya bathi thina sibantu abamnyama. I think that's the reason why singathandani sisodwa. Enhle gibo abelungu rehe ukheme with the idea ukuthi vele into emnyama isymbolize ibad luck or vele kwakudala abokhokho bethu kudala basebenzisa ikhala emnyama ukusymbolize isinyama. Thina siyabasukela nje abomzala bakaJan van Riebeeck. Hiking yami imnandi yonke uthi mawalk la endleleni uthole bakubekele nezitulo zokuthi urelaxe nyana. Thize bangisawalk lapha mangithi class ngifika ngasedamini ngicabanga ungena la nedamini imara le dami liyathusa yonke SS ngathi ngiyangena la ngigwinye iVatermees. Guys ukhona othi yena ukilo wayibona iVatermees ngewakhe amehlo ngosiwa ayibona ukuthi nayi vele yiyo le. If ukilo wayibona sheme sacela ushare experience. I just wanna know ukuthi kunjani ukuyibona, like ufila njani after vele sowuqedile ukuyibona. Yazi ngimind nokwenzela ivideo ngokuede like usicocele kahle sonke le story. Ayilana vele bese sengirelaxile lapha ngiziphuzele ikhokha ngishitshola sengibiyekile. Ayinalela ngashisile ithi gom cake mangithi hla ngibona ukuthi hayi mos lento leyo yakhona kuyenza isilahla matende uyivala. Thize mangicede kuyivala lapha ngathi ngihlala phansi ngezwe ukuthi ayikhona ngathi iVatermees iyasondela maye ngizwa ngiphakanyelwa izinwele ngathi yazi nathi ngihambe fast ngizibuyele emzini wami. Ayilana vele bese sengokha khona lapha edamini kukho kude kakhulu as guys from their house. It's just a 3 minutes walk. Here's one thing about me ngiyakuthanda ukuya emaplazini shami ngithanda ngenhliziyo yami yonke and I'm not even scared of wild animals. The only thing engisaba goma ngisemaplazini umuntu. Imagine qabanga sowulana uvakashile uthi uphumela ngaphandle ubona umuntu nangu uyabhaca lapha. Yes sis. And kumele wazi phela ukuthi kwangavumbuka umuntu mawusemaplazini yangaka lo muntu loyo kusho kona ukuthi uze ngokuganga. It's either uzonibamba inkunzi or uzonikidnap. Niyazazi ke mosizinyanga zamanje ze-fake ezikhohlakele lapha sizitshela abantu ukuthi zona zifuna ama-private part ayi-3 and niyawubona ke phela nomhlaka ku-economy kaCyril Ramaphosa ubhodi raha abantu bangenza noma yini ukuthi bathole imali. Mangifika lapha ngithole namanzi sewatshisa aredi ukuthi ngene ngaphakathi. Yes singisizile lento leni yokubasela amanzi kusho kona ukuthi angeke ngibanjwe iflu. Phela le flu yalamalanga strong yong. Yes singohlanganisa full 2 weeks lokho ngiyakhohlela. Ngasho ngi-unlock umnyango lapha ehontshini lami fast. Yes isifuba siyabila idlala hiking atazini athi ngicheckera nefridge ukuthi ngingaphuza ini ukuthi ngehlisa ukuchisa. Guys ningamangala nefridge nibona amarula nama-estropes bese ngicabanga ukuthi ukhona omunye umuntu. Mina vele lo tshwala lobo amabhiya biyangihlula shami ngiziphuzela izinto ezisweet. Yazi guys nginenkinga eshashade someone ocreate account ozenza mina. Le account enevelelana ku screen manje akuyona eyami. Ngona I do have i-backup account but i-backup account yami it has over 100k followers. Lena engiveze manje ku screen yiyo i-backup account yami engiyisebenzisako. Other than that ayikho enye. So guys make sure that you don't fall for fake accounts. Make sure that you unfollow, block and report the person pretending to be me. Fast lapha bese sengivula ama-umbrella getting ready to chill in a jacuzzi. Ish konje it's called a hot tub not a jacuzzi. Ningaze ningihleke lapha kuma comments ithi konje malume kamshano jwayele uVascom. Ngasho ngena lapha emanzini. Yes silamanzi achisa kamnandi kanjani ngiyosala ngigeza lana mangiphuma ngiyaqobisa. For those who have been asking ukuthi ngikuphi ngise-Winterfell sengimane ngiyantshela nje ngoba ngiyanithanda. Phela labelungu abangangibhadalanga ukuthi ngipromote le ndawo mara ngoba nina ngiyanithanda nibangani bami abahle. Awu shame ngizontshela ngicela nihambeni niyovakasha nithathe nabantu benu nirelaxeni.